Tuchaisia kedwani ndio kwatiani anaito ni odhochande ni wa muka tukunikile kila kimadhanguni kiokoni cha umundi nyeni tawa Robert Mutuko na nundu mundi ni wasikuku no wongele Abdalla. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na hindi nina wikwache kana mwendo mwesiaisi ya Motongo TV wa mukie nesa. Nito asali shabeti wambua nidhiandi ukunengele ili madhangu kana mawala meidhangu ni ya The Daily Nation. Na kwani ndhangu ya The Standard na tuyambia ndini wa page yambe mavola manenge to uito ni mavo makonete impunity kana kwa makwate ya miao na hindi baave na minisa mbiani wake na ndo serikali ni account ilovi Charles Kerich serikali account ilovi nenendeka aje bekimanza cha milioni ya naimwe na thandatu ndono mwonza kwa kampuni wa usiliwa makwani Kwengu and Company Advocates ilovia ila saili tuwadhi kwa kampuni wa Photon East Africa Limited alani moma taite serikali ya account ilovi na hindi serikali ya account ilovi yaema kuweba ilovia isu na musili wa makuani Francis Gikonyo au mwamulo Charles Kerich ekiwembini na yo bandu ba myai itatu nondu wa kuweba mbesa isu na hindi betuwe kanambi kiyo na yu Kerich nae kiwambini na mbesa yaibwa ni mbaya. Na hindi mawala manenge tu ituntini wethangu ya The Daily Nation makona ni tunoneni umwe ulono miwen ni mwandiki munene chama ni cha UDA Hassan Omar na ni uneni ulo wetu ukwithe wa we wa kimena kanotona kwete mwaniko wake mbaivanthi ya Kenya atongo ina munoga likoni ya ulei meyumili kwa wingi na kumwenda ati we ya kwa mitukile tonyeka nundu meweta kana uneni usu wake ti uneni wa mutongo na angi mayasa kana Hassan Omar notona kwithe mouthpiece ya President Dr. William Ruto na uneni ulo kumu otona kwithe aika okweko kindu kila withitwa aigwa kumabala be munene wake na kitumi ni kiumi asekana mayeti kila ona apology la umye kwetia nundu no mini na kwetia weke ona masekana apologies yake tikindu mailite kwetikila nundu uneni ulo no misi no neni wena kibuthia muno na indi maubo wasu ni ndi ukunengelele ndino wa page 4 na page 5 ithangoni ya The Daily Nation. Twindino wa page ya keli ya The Standard mauvo alama nengeto uito ni mauvo makoneti andwatatu alama no waiwe bindani ya maandamano madhoa mama uta na indi abe na visa wiki towa andwa mwe alama na isi andwa mo na alama na tiwe ni dhayu peno mo kwa miaka 18 Maximilian Muiruri nguo kuwa miaka 24 ukweitwa Peter Githinji na nguo kuwa miaka 29 ulona imudhosia wa yato Kelvin Kang'ethe na indi makundi makorete ya aki sia mwene ndi matonguwe ni kundi ya aki Afrika maende na usukumani kana aipoa yose matambi maofisa suma polisi na indi Maximilian Muiruri uwa kuwa miaka 18 anenda utwika DJ na ke Kelvin Kang'ethe tono ni naweta anathowasia iyatu na ke Peter Githinji enda utwika msanii na indi ano amukatoka muikala methitwe mayasia mathayu ila kwethiwa na maandamano ende ni kwache ni mothi kwithia na onena nya ukumia muthia nundu kwiyo be amwe maisekana mayako nyo kwa usu tongo ndino wa sector kana maundoni ma ukwima yase kana mayako nyo kwa usu yulu wa undu yu mana kwati aniye na kitumi nikumume yase kana no mayo twaise maandamano kana mayo kwata mbau oneni ulo mitwa bamwe ni amwe katwa tongo sector ni su ya ukwi na indi muthenya ni wayo ekukusi we unenenya mubyo mbunge ni alama kwetemba usilikali maitetea silikali matambiala yosete na ndindi nyoro nake ni uneni muno na we aweta maundu alo kuona ulikana no nandikite speaker balwa aimweleti kila bunge tona kwika nikana mathoa mama uta mabiki yothe na muthenya ni wayo wethi abe na mwikanisio mubyo wa ndeto ekatuonekana no sia matunda tulike ndino wa page 2 ithangoni ya The Daily Nation tuikunikila maubo kuuma kuya kauntini ya Wajir na nikabindani ka twende na kuyumba ni siku ya Madaraka Day kuyumba ni wakane ikuiba ibaniwa kutwaiwa wa kwambilile twende tetu kuimwe na yu ni kana numba ila siku sia ukoma kana guest house kana accommodation rooms timbiane
na yu already serikali ni amwe katoa maobisa mayo ala matumitwe ground kuthukuma kwikithikana chathi kyun chabikiana kwa ila na ala mekwikwatua kutho changi mosete nyumba cio nthe ili twevo ikambata malaeli na yu ala mena private homes sito no kutumika mekulwe manengane mwanya ibikiwa na kurentiwa kana inengwe andu ala matona kwithia matambukite nthini wa chathi kiu na regional commissioner wa kisio kiu cha North Eastern wa John Otieno weta kana nimekwithia mayosa matambi ala mailite makwigithikana andu ala meunenganwe nthini wa misiki bathukanyo ni mekwa vetting kana ni makunikilo kinthini nundu osesei mbe wa kunengana kula kwiyene nthi na sofa ala mamini na kwitikila kunengane numba cio mekuwa kana manengane up to 5th of June. Ibindezi niyo makasi wakethi nyumbani cio na watapata pesa. Na isi tiyo business opportunity kwa ando lama silva sia nomba sia container tiyo kuwa katwa ku ametha na tent kukua ukaseo biombese bindani yu na inde siko kuino usio siambio dhio kandeni wa account sito no sieta ayo kwati nondo yu usiwe thea enende mawa jia no mati wa na kindu nondo yu mahoteli ala mevo mewetwa umekatoa ala mena mahoteli ya say they only have 8 hotels. Yo na ndizi kuka kwe BNB. Hotel yasume nyanye you. They cannot accommodate everyone. And ala on them watambuka ko mayani ya numbani isu. Kwa uweza kwa kunipa nene. You lease. Iwe kwa tambesa. Ukosa. Dino wa page ya karatu ya The Standard mavola manenge to uito mavo makonetie finance bill ya mwaka wa ngilile miongona dhanda tu na hindi tuya kana ya kunikulwa kwa ulikuja oneka na chendi kumaza kukita wa chende kwa andu alamo mena kindu andu alama teno kwati no mende ya na uwini wa na hindi kuyana na ukunikiliwa Africa Wealth Reports $6,800 millionaires ni moto ina moba Kenya asuna andu ala meno the wa milioni ya na imwe na miongo tatu kwa mbata nao tenangi meitwa 16 cent millionaires amwa asuna ala mena 13 billion na kwa mbata zinovi mundu umwe na 13 billion na kwambata na yu azimo meotwika yu more finance bill kwa dina effect nondo wezi nyeno na finance bill ino itwe na ndikwenda tuminene muno nondo ala moka ama keki ona koti ula ukawakongela sinduni ndwithi awa kubalance kana kwikia equality withi awa kuvinia saidi na kutani sie gap wende yana kutani se nondo yu mundu ula wakwati munino ukawakaviniwa mundu ula wesamu ya sinduso na yitha imu affecti na mundu uwe no kwati munini nake kupiniwa nukoti pala one yeye kasi oketina na nyebe kendo kimo ne dhitwa ndisuwania yoni bedhiwa silikali ito no yeta confusion yene kana withie teina elewanesa nikila kibo nondo yu asisia o yu opposition yeweta ki nino niye minister wa Kinandu John Mbadi na kia yukila akatete ya kazi kiuti icho kibo yu yethi amwene ndini wati wa bandu utelewa tuina MPs maitwa latu wasakuye mailete either you make ground mayele siya yo mwene ndi nicha ukila kindi nondo ti mwene ndi wonde utona kuelewa itona kuisomea na kuelewa kithio mukila kiandike to bunondo cho kiandika wakimia ukethia ndatona ukielewa so nuona yu opposition yasia twithe na maandamano ingi makuleana na finance bill yu yethi ai ni uyo ni measia tuandamane lakini tuandamane ya kindu tutese ni chao nino nie mawoso na minister Muveano wake na Ando John Mbadi meithanguni ya The Daily Nation na amwe katwalo ukutula muti ni mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka asekana ende na kumya ndeto ileana na finance bill aitumia clauses itebo Nana mwe because he's a learned counsel, he should be able at least to say ethano kuleana na finance bill eleana na yo nundo ana neni yako tulo ongele to mondoni maitheka na ayasekana there is nothing that touches the part of lands lakini ndukoloka na finance bill ilengi pena maundu methi wobuma konetie mauta matekewa amesie kuongelwa baadaye yu saingi ona finance bill to ameti we yili onduna ni mokaza inge makatima kuongelwa twindo tungi bu through the back door ikule yakwe nene idai yo MPs
mundu swara namba ku vote yes kana no when we the in and out kila kiva undini akamana kiuka ku affect mwene ndiata kana momeka kwasia nundo ni serikali na serikali yasia yes ni yes nundo ni opposition na opposition ni yasia no ni no Tino wa page ya kana wabe mauvoa supa uliku ma Charles Kerich minister wa Kinandu County Nairobi yendeka wiki quick wambini na kuvingwe wa kwani nondo wa kwitha serikali ya county ya Nairobi yemete kuiba na yunondo ni wailete kuiba yuni wailete kuiba serikali tusongana mbe thangoni ya katatu ya The Daily Nation twikunikila mauvo makoneti uiti kana uima wa mwina tuambia na mauvo alame weta kana nthi ya Kenya moisioni munene vyo wa kwikombelo kana kwigwilo no wau wa Ebola na ola wikinyite muno ku ya nthi ya DR Congo itino wasiko kauta kwandikithwa cia ndola maminite gutiwa ni mathayo mo ciiko ingi cia alama kwatikanite no uyende na kuongeleka na utau usuka thanza ukakila ndengi na kuya nthi ya Uganda na yu nthi ile ingi siri ukweta kwithia simu icio no kwatwa ni wa Ebola na mwana Angola, Burundi, Central African Republic, Republic of the Congo, Ethiopia, Rwanda, South Sudan, Tanzania, ondumo na Zambia na Kenya sofani minite na kuikia ila mesha sia kuikithia kana alame ukila nthini wa border siki bathukanyo kuma nthi ila sikwetwa kwithiwa simu isioni ta Uganda na DR Congo nimekwe kwa screening na so far report ile mini kunenga ni weta kana ni minister ni muvia wa uiti weta kana over 48,000 people have been screened so far kusiwa na baimundu nambo kwatikana naguo abanthi ya Kenya wosua Ebola na amwe kati wala manona lisie dalili cia wosu ni chest pain kuendesha kutapika joto na fatigue kenda ni mamini na kuthimwa kwa kinthini na maina kwatikana no wosu ndo na uyobo bewa bena bata wa kwithia twisianite muno mesha zila ciikitwe ciikithio kana cia twaigwa kana ni ciatiwa kwa ulikuni kana twikabikie na kukwata siko cia wosu wa Ebola otwe page 3 twikunikila mauvo makonanitie na mashini ya kansa ile mini na kwetu kuwe hospitali ni munene wa Kenyatta nikana kutethesia au ala methitwo mai wa kansa nundu wa kwithia aingi usitwe hospitali munene ola wikwetu muno na yu andu meseka na in the private sector maundu ni mawiti metumilo bia mbingi ayi mutambo mini na kwetwe nubikia na kumatethesia banene kukitana kana kuyitithia wosu wa kansa wiweta kana mutambo osu Linac utona kwithia weka ila radiotherapy 50 patients per day which is actually kwa muthenya na indi measeka nao na umutambo usu no uthukumithio mbe yange ukabikio na awo tayane mwe na miongo eli nundu weta kana no wike 15 to 35 sessions in asante ndino wa page ya katano bube mauvo alama inenge toito ndino wa page siambe ya Daily Nation makonetie Hassan Omar ulani mwandiki munene wa chama cha UDA uneni ulona umisie chumwani kithelu ndino wa ndambo ka President William Ruto kisoani na indi no neni ula wende na utula muti ine andwa ingi nundu wa kwitha wo unai wako thothea na kuoneka wina kimena kwamba imwe indi andwa ingi meikulia Hassan Omar anatwa mwene kivila wa National Commission on Human Rights KNCHR kutwikia hata yu nwanene uneni wa muthemba kana ndo asumanena kabindane kala yu me katika opposition na mamino kilangaliko nengi ya serikali maybe mundu yu tene ila umasia uneni wakini wasia this is a person who can fight for human rights what has changed and mawasi mwembo idhanguni ya kana ya The Daily Nation ya katano meweta kana atongo ikuma ilembetani ya Mount Kenya kana ngalikoni ya uleo taum nimeolea na apology kana report ile mini kumwa ne Hassan Omar ayetia weke kuma na oneni wake ulono misie na bala mekwasekana it is not even the first time ukunena na ibe amwe matongo makwaze this is not the first time Hassan Omar is making such remarks and because he spoke from his heart he should do the honorable thing and resign imeenda tie we
kuma chamani kiu cha UDA kana ta mwandiki munene chamani kiu cha UDA undu mese kana oneni wake no twona kwothothia kimena kingi na mwaniko wa kimbai nye kule yakwa ni NCIC yothiba NCIC kuthia mukaila ndo manena lakini yangi ibinga mato tuyo wangu ni akana nthini wa The Daily Nation tukunikilala mauvo roba ethia na weta makona ni chena finance bill endi ni kana mwandiki munene minister muviani wake nandu John Mbadi nuko niye muno mutongo wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka aimwenda eke kunya ichendeto cia kuleana na finance bill ya 2026-2027 aiweta kana amwikatwa maundu alo kweta menthini wa finance bill makona ni itwe na koti wa itheka mayibo na kitumini kinu wailite kuunga mituki muno au neni usu na kweka kukitana na finance bill mawala me page 4 ithangoni ya The Daily Nation. Page ya nana ya The Standard mavuala manengetwo wito ni mavuo measekana kilungu cha miongo kenda na mwonza yolwa yana 97% ya alimo mumetha metelete musala na musala uibika uyethia mena makwani maingi uyethia ona ndoto na kumekalia muima mayesa ukwata musala longi tuni kuona nyata. Is it that bad? Alimo ni aibenai. No, okay, pena kaindo kama ni thietwa andu ngui andu maiweta na masia kana kaingi ona alimu tia ni kwithia ni aibenai ni uneni wo measia kana mwalimu woka nayo salon almost kila mwalimu ena loan ukuiba yu ukawethia thia kwangelekanya mundu usevitwe 20,000 kana 50,000 for example atilute loan ya 35,000 na bado nukuka atilwe sindu ilingi sina maybe SHA atilwe NSSF atilwe koti nati na kupet no meutila yu katika ila 50,000 umite loan ya 35,000 per month ila 15 yoka ya atilwe ya koti na around 5,000 kwa salon ti kuthoku lakini kulyo ni yo wiyosa wikata na wailite either ilo salon wailite kuyikia no zila ita self control ndia ilito ovituka percentage na ya musala wakwa na keli wa mina kwa salon we mitumia ndola bailite ti kuika kwa salon ni kwithe now you have access ya kwa salon nundu kaingi nyini kwa ate maybe amwe kato ala mosa ilo ni maithe amebangite yelo ni uni miosa ni kiata kanetha ni mekuosa mosa kwa sindulite na bata na metu ama struggle kuiba ilo ni kana kutilwa yu meti ala matena kindu na kindu kila matumie cha tumie mosa ilo ni kindu cha maana nena na mwalimu onge muthenyani wa yo nambia mwa walimu witu tithatu iboyo tukwate kindu kingi ukole uthi maundu ni yangi tilumite othana ondu akwitha tino ondu akwika na indi kila kibo mwalimu ni mundu abata muno engineers ela twina mo ona president twina ke MPs twina mo on them asile moko ni mwalimu mwalimu ni wailite usiwa kwanza ela ya ilite asopike Tusonga na mbele tuikunikila mavome page 14 thanguni ya The Daily Nation na indi mekona nitwe na AI na atete imama kwani kana mawakili mami ni ena kuwoniwa kana manengwa warning ya kana maikatumia AI la me kutumia kana me usovya report sia kutumika mthini wa court nundu yuisu ni kuandamine the intelligence of the court na baby na ngino neto argument isu eitweka no se ikwani je sila wana thingi le ikwani thila ya biane na je ya twiwe ata na lo to no ikwa AI ikaonenge kwani ziteyo AI ni sawa it's controlled by human but now ikwani ya ethadi ikwani twinayo twithieli undu ikwani no twailite kuthi pena sindu fena factors ila atete imama kwani na musili wa makwani mati yani kana ma rule out kana make a judgment now ila wathi kwa AI na AI maybe ni mundu ngete matumbi mundu lo ngete matumbi this and this and this and this and that's final although in the court sessions here we ona bethe ana bena take kwa mundu kwitikila kasi I stole and I stole because my children were starving. And there's a consideration ya kwa CIA. There were circumstances that forced me to steal your eggs. Na ingi AI thukuma kwa anondu wa mi prompt. Yuko kwangelekanyo nindo no mia ndabie
Salsha Betty Wambua no na ingi ndo nombea ndabie Salsha Betty Wambua wa Mutongoi TV no ondo na yonenga sindu ili kiwathukanyo katu mino kelile nondo wa masaa bunge yendeka inengane budget ila matumia ila matwaisi ila prayer breakfast ila itha kila mwaka mboya cia kila mwaka itina wakwitha muteti mwa makwani kana wakili Lempa Soyanka anaendete kotini ailiana na mboya iso ya kana imwe withia ni cie lekelanga likwemo kethia ta Kristo imwe itongwese muno na kunita kwenda utunga Kenya nita ya Kristo nayo Kenya tuitha na state pena freedom of worship yes na indi kila kingi musilimu makwani ule na ikwani Justice Mutai no isi no when oleanile Gregory Mutai ndanenda kwasia kana mboya isio tena miao lakini mono asieisye budget asia kana nundo metha maitomia ilovia cia mwene ndi ulo ibite koti ni amane ni ciana ata ndeni wa page 11 akenya tuteka te ikuigwa nthi te wa kwina Ebola lakini twina ngui mubakani wa Kenya na Uganda akenya metumio ila tricks matumia cia kukila makakila makalika na makasiwa Ebola yivo na kwa oyu andu maana ile na miongo ile matukwite nangi maana kenda makakwatikana na tulinyotwa Ebola na no see Ebola it's even worse than wa COVID Ebola is not a very ndizini kiando meotonga ngwinde no wa Ebola is not a simple disease na indi bando nionete strain ila yivo yitwa budibugyo ndo chamole mbosi lakini wesi timi nai ando maadi at Congo betu ndo methi to maiya tutetusio tema to mino gilitemine katuni kama mondika The Standard kendeni wa page ya 10 na ile na indika connect ye uwani wa siana lowende na ukose wa bandi ya Kenya siana ya na imwe yesa ida simbwa na indi nikindu kite cha kuendesya na ukunikiliwa ilite kwa kumanika alama utwa isiko isunao na indi katuni kama thanyo mondike page 17 kona niti atongoi amwe makusitie kindu kithianga mele nundu kiena ngathirulu chandike Jubilee na kike wa sura wao mwikatu wa atongoi na bu kike wa kimakithia Mount Kenya na yu anwano makwete makusitie mukando la wina ngabele makasia keep off politics pena yu ne news pe mundu la matargetite na ngamele si endeke likele imani ya singano na ndiani yavo zuka tonekata nyeni to Robert Mutuko dukathi basa ni ndwandisio kethia na Sheikh itina wake ulungu cha salucha nikanatu tabia yosko kuya Idul Adha idha icha tunaenda wapi sherehe zaidi Sheikh yesu ndinanya nake iyo anambeje kana umundi meida maiya na masikitini yawe ba ya prison masako kwa uwe selabu no kwata wakilo sia nondo monasi akani maili te kuthi musikitini mandina ko nyene na buibui ni kwacho na kanzo ni Salsha Betty Wambua tinda nesa and happy Eid